Taklai BC 2020-24 ni Lok Sabha chongmariwo sabo Kwplai ingnai Congress eba BJP u kognusung paithagos haimalayana pharisung sikang pila East Tripura Lok Sabha chongmari ni report khanalai nalaigrana sikang Taklai bisi Lok Sabha obo khobangmano batainai tongo kyaba jotoni sila kotorkha batainai ni bisingo hanke BJP ni engei Maharani Kriti Singh tei India jotni engei batainai Rajendra Ria u Khorang ni siminno important khlai u kokno sungbe bakno sawi mano kyaba laithanai Lok Sabha bai Taklai bisi Lok Sabha ni report no sungkisa kipili nainai lepigrane Laithanai Lok Sabha 2019 no Azorowo East Tripura ni bebagi voter rangkha 11,40,296 Arbisingo Chalatongo 5,81,599 Buri voter 5,58,670 Azorowo Jiren Chaudhary vote mankha 2,963 Te Maharaj Kumari Pragga mankha 2,77,836 Te BJP ni engei Rebuti Tripura vote mankha 4,82,126 After Klaino, Taklai BC 2020-24 Bebagi Budunero, Bebagi Tongo 13,96,761 Abisingo Chalabuta Tongo 7,02,511 Te Buributa Ronka 6,94,237 Abisingo Chalabia Burivia NK Bebagi 13 Tongo East Tripurani Butar Bisingo Abisingo 44 Raimabilio Bebagi Tongo Khoroktam Abisingo Khoroksa Siminno Bud Rkha Te 47 Ambasawo Khoroktok eva 6 jona tongo abisingo khoroksano bodwo 50 pabiasara wo khorokni tongo abisingo khoroksa bodukha 55 bagbasawo khoroksa tongo khoroksano bodukha te 60 kanchanpuro khoroksa tongo bo bodulia bebagi 13 butar bisingo chalabia burivia khorokpuri bodukha taklai ni East Tripura Lok Sabha chongmariwo bebagi 1664 bud rizakha taklai bisit abisingo 38,245 voter rangkha hingke gatal voter taklai bisi Lok Sabha wano puila vote ruo boroni bisi umor 18/19 bising khobjago teise boklainai roni voter bebagi 4,678 voters tongo te 8,942 voter tongo 85 bosor eba keba 85 years ni life hano thaka okra chakra rok SC मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एसपी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे Taklai BC 2020-24 ni Lok Sabha chongmariwo sabo Kwplai ingnai Congress eba BJP satta bazar ni report no rugri hinke Taklai BC ya phango BJP no Kwplai na tongmani tiaba phil ni Lok Sabha chongmari ni yagulo nukjakha Congress no Kwplai ingnai tiaba obojani jani report che Tripuri Khorang ni kogno rugri hinke BJP no Kwplai ingnani set tongo tiaba 400 parle hingri manglak na satta bazar ni report no sangkisa naine leyana satta bazar ni report no rugri hinke BJP Taklai BC manai mano 214 seat ni simin 220 seat jora te Congress ngri mano 285 ni simin 295 jora